Igongona ria mahoya kanitha-ini wa P.C.E.A kuma mwena wa Kitale nirithararire thutha wa arumiriri a kanitha ucio kuihingira thiini wa kanitha undu uria urigiriirie mutungatiri wao wa miaka 2 kuingira. Kuratuika arumiriri acio marokire kanitha-ini ucio tene na mamwandikira mahitia make murango-ini wa kanitha ucio thutha uria maingirire thiini na kuihingira. Mzozo ilianza wakati tulianza kujenga, tulikuwa tunataka tujenga lakini lobby yetu ni moja tu. Tulipe sasa na tujenge kanisa. Hiyo ndio tunaomba kwa sababu tunaambia tusijenge. Pesa yote idage sasa, hata watu wakitoa simiti iende sasa. Mimi kwa hiyo miaka nimekaa niko na miaka 65. Sijaona mchungaji yote ya kanisa yote ambaye hukataza watu kujenga kanisa la Mungu wakijitolea na mali yao na vitu yao. Arumiriri acio maugite nimerutire gukuria kanitha ucio na njira o yothe mangihota, no mutungatiri wao ni uraregana na ukuria uyu kuona ni arabunjire kamiti iria irathondeketwo niguo gutabania mihango ya waki wa kanitha njeru na nene na ndanaheana gitumi gia kubunja kamiti iyo. Kanisa litafungwa na tutalifunga kwa sababu sisi ndio tumelijenga kama watu ya Kibomet na hatutafuata matakwa yao. Tutafuata yetu until wao wakubali tusikizane tufanye kazi kwa pamoja. Muhunjia ucio ni areganete na itwa ria arumiriri acio ria kuhinga kanitha, akiuga kuu ni kuma andu mweke wa kuhoya kuona kuma na andu angi makuhingiririo njaa. Riria murango ucio wagire kuhingirwo kwa ihinda, muhunjia ucio atabanirio mahoya nja wa kanitha ucio, guku akiuga kanitha wa P.C.E.A ni ukoragwo na mutaratara wa uria maundu matabanagio na gutire ikinya rioyagwo arumiriri matakumenya. Watu wakifungiwa kanisa sasa wataenda kuabudu wapi? Wangepewa nafasi watu washiriki baada ya ibada, watu wakae chini waone kama kuna changamoto yoyote, and we are open to that. Kanisa letu lina utaratibu na mpangilio mzuri sana, lakini kufungia watu kanisa si vyema. It is evil, it is sinful even before God. Si vizuri kwa sababu is our refuge. Tutapotelea wapi tukifungiwa kanisa? Arumiriri acio maugite mahete atongoria a kanitha ucio wa P.C.E.A kiumia kimwe mathamie mutungatiri ucio, kwa uguo matigwitikira igongona ringi ria mahoya ritabanio kanitha-ini ucio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.